Sisekhona eSwatini sikhulumisana nemhlati wethu epolitiki Dr. Siphetho Dlamini kusiniketa sithombe ngetakamuva kulela live. Sivusele Nkosi umukele ndzabeni Siswati la ku-SABC1. Sibingelele emlangeni nababukeli bakho. Nkosi yaqhubeka imibhikisho eSwatini sayiva lendzaba ekhishwa kwamasotsha lekuthiwa yovikela takhiwo ngcanti telive. Linyendi linekuthi ngabe livile ngonyama selivakele kepha lokho sola kukwendeki. Ungathini kuloko? Yeah, no kuliqiniso asikwati kukusho kugcwala umlomo lokho Nkosi ngekwekuthi ukuthi ingwenyama ngabe seyivele seyikhulumile. Sibonile ke ukuthi kukhuluma kwayo kuvele ngekuthi ilethe emanxusa. Esitawukhumbula phela ukuthi kukhona emavi laphumile kubantu benkosi noma kumfana enkosi lapho khona aveta ukuthi akukho live elingahlulwa dingingatalo futhi akukho umelusi longashiya timvu takhe noma ngabe live lisetingingeni letinjani. Sitawuphinde sikhumbule ke futhi inkosi ukuthi umthetho sisekelo nguwo lonika ingwenyama emandla ukuthi alawule emasotsha nemaphoyisa kanye nahulumende wonkana. Kuba khona kwamasotsha singasho ukuthi kungaba livi leliphumile engwenyameni ngandlela thide kepha lelo livi lelicondzene nawo phela emasotsha ukuthi ende umsebenzi wawo. Lesimo ke lesikhona kule live kanye nalabo baholi labafuna lushintsho bagadze ukuthi phela kube ngiyo ingwenyama lekhuluma nesive sayo kunekuthi ithumele emanxusa singathi ke ukuthi lokho kungahle sikubone kwendeka nini Nkosi. Sibonile ngesikhathini sengcile Nkosi eSwatini ukuthi nangabe kufanele kugcinjwe indzaba telive sive sibitelwa esibayeni kukhishwe tithuthi ithambiso landva sive la sihlala khona ukuthi ukukhulunyiswana esibayeni. Ngabe kuloko lokwenteka nyalo sibaya singasebenza? Kube khona statement lesiphumile Nkosi lapho sibuya khona kuNdunankulu kulenyanga lendlulile yenhlaba. Sizakhumbula ukuthi sibaya phela indzawo lapho iphinze ibito ngokuthi liParliament lesive lapho khona inkosi ibita sive sayo ukuthi ngaza tindzaba tonke telive nokuthi lingaya njani embili live. Sive ke besingavela phambilini kube manje akukendeki phela lo mbhikisho lokuthiwa ube suhamba nemphefumulo leminengi. Ngingasho ke ukuthi angiboni baholi labafisa inguquko kulela kanye netinhlangano tembusave baba nenishisekelo ekuthini phela bavele esibayeni lapho khona inkosi iMswati wesithathu ingababitela khona. Sibonga kakhulu Nkosi isikhathi sakho.